Itsinda rito ry'abafana ba Arsenal bitwa Gunners for Peace bagaragaye kuri uyu wa kabiri bafite ibyapa byanditseho ngo Visit Tottenham mu rwego kwigaragambiriza amasezerano y'ikipe yabo ya Arsenal ifitanye n'igihugu cy'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. Abakunzi rero ba Arsenal bahuriye muri itsinda rya Gunners for Peace bagaragaye bigaragambya cyane kuri uyu wa kabiri, kiganjemo ab'inkomoko ku mugabane wa Afrika ndetse n'ab'inkomoko mu gihugu cya Kongo. Ingibi rero byose bikaba bije nyuma yuko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo bitarimo kurebana neza bigendanye n'intambara igihugu cya Kongo gihuriyemo n'ihuriro rya 23. Tereza Kayikwamba yagaragaye kenshi ku mugabane w'Uburayi asaba ibihugu ndetse n'abikorera bafitanye imikoranire y'igihugu cy'u Rwanda ko bahagarika iyi mikoranire, cyane cyane bajya guhura n'ama ekipe arimo Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu kwerekana ko itigeze yumva ibivugwa n'uyu Tereza Kayikwamba yongera amasezerano y'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi bikaba byaratereho ikikango gikomeye cyane abangaba bakomeje kurwanya iyi mikoranire y'aya ma ekipe n'igihugu cy'u Rwanda, kuba na Arsenal ishobora kuzongera ayo masezerano ko yari ifite. Abo bakunze ba Arsenal icyo basabaga ikipe yabo no kutongera amasezerano ndetse no guhagarika ayo bari bafitanye n'igihugu cy'u Rwanda mbere yuko umwaka w'imikino utaha utangira. Iri tsinda ku munsi w'ejo Arsenal izakira ikipe ya Crystal Palace bazagaragara bafite udutambaro two gupfuka ahanditse Visit Rwanda kugira ngo ntihagaragare n'umukino bazaba barimo gukina na kipe ya Crystal Palace. Ibingibi rero byose bikomeje kugenda birebwa icyerekezo cyabyo, ariko kuba amakipe atarumvishe, kuba abakorana n'u Rwanda batarigeze bumva, ngubu igikurikiyeho no guca mu bakunzi b'aya ma ekipe nkuko iri tsinda ryatangije iyi myigaragambyo igamije kurwanya gahunda ya Visit Rwanda. Ese bazabigeraho cyangwa no kuruhiruza?